baby a program no one shall bet now go through roadblock by me and son nine and the one my no na be difficult say obi a wonni access no bet me etimi etwika kra abedua unless they say they dey can discuss here no na we can park your car wa ha enu a enti ni na o ma hihye no kama me ba no nso say John ade ba ko na me sa observe here who free central mosque oni na ba mentia so far me who shop ba ko kra wo even though enu a amwa hene e ka go as say there is no ban on trading activity bia no more me say amount for na no omo na voluntary omo no observe 1 week now about 2 because only say from central mosque no ba kwa Abu station say ofa wa only say one of the busiest stretcher Kumasi ha then one say and there unamwa smooth o she dey isiaka spraje pragiana uhu ba ku mienu miensa omune na mo enti ono nso dawa gidi yete amanfo na na omo observe o send the beya bibi abetimi akoso kama but say the mekan no bambo mu wa me hu say the regional police commander ankasa ono nso ni team abaha military for ni nso ewo vantage point so sana mate me say dem hu omo ba mate say they are taking the vantage point fire service for ambulance say team bia yes standby wa ha omo hwe so say djuma no we betimi edino pepepe na ewie no the way omo na security about for chasi abaya sisa kama na nka omo be expect o man peni ba tell me no ni no me no ka say oni kronim o man fufra odi djuma e di amaga na nti yehwe national security so e wa ha omo sisa omo expect so officials no betimi aba so far there omunche dan ye specific my names of the government officials that free can abeka omo Asante Manche mu because Asante Manche dey say the Ashanti regional minister Dr. Frank Amoako ni ba oni ni MMDC na ba na omotimi abeka motunfo na omotimi edi 1 week say the South Kantan kaka ni say 1 week dey nanka afen na ebe gidate na who dey ebe ye John who we drew we dey yi no fan say yi kesi a amanfo bia ba even go ye but so na no who the culture and tradition amamre no the way amanfo ye no even the way do mu ye omuye ene ye no ntimi na ye normal bebre in fact ebi mo amedi kan no mo kasa kura na no bi so mo no na de go na so mpe so mbe hwe the way Asante amamre no etie especially eba eyi ti say Asante ma ewu no na no de no etie se bo ebi mo ntimi ambe hwe e force ntime no ebi mo take opportunity amu be hwe the way course no mo so e di economy da omo wadada. Oh, I see. Enti nana no ma hyase a omotena se. Si ade omo hyase abako a omo ba omo ensedantina omo ba no omo bebi aranteman traditional council omo meeting no so omo twa na bi no ndu no na obia ede ni chine epie ba ti ahihye o kama yobo tent ya ahihye nkonya ne kama so for omo so ma tena na tie mo na sini bia omo be hwe ye koso no ba tena na no man kasa de omo ntina but so who say you go na ba omo Asante Man Council inside wa maybe omo so to omo no ma omo be unta no na ma use na no ma confirm so ahyase a wo mo eguro wa fa ho no ba bi mu e wa omo guro say ate normal activities dey brain e so at the same time the omo ye no omo ebi mu kran so dey sadwa not in celebration per se but ye no na the so over for no
eku obiara ya na adi ama ahano at least we be do even though program no be start at 12 p.m. no ahano nso ya be ka ta ye lively mo ba u fili se won ti we be wa be do ana bibi ko so na woni se bibi se even though ye but business nso for so ha man for agi show mo no ma kama omo nso edija omo je se at least dey no be no na omo nso etimi na kakra omo be timi nya akọ penti bi ko so ha se do ne ye de memo every aspect of activity bia ko so ha be ya bibia ebe kama I see enti ma ye nya se abrafo no wo hia bi for now there me yen hia omo me nim so omo so inside there but outside premises am hia ne there a police for no na omo ejina ho a na uko inside nso a ebi a yebe program na omo nso e no ho but me nim say inside palace no ana bebi a ono na omugugu dia ba so far dia me wuzu a ana police for so say pressure no nyama di omo movement e se da nya de ha dwen sa they see I don't see anu so far and say the ka pressure ma na almost obi a oba no comply to the directives no and our protocols in tinama aya kama bibia ekoso kama but then bibia is standby nti omo nso no the numbers na 100 fan gidi yese omletimi ahwama bibia ekoso kama kan ti say dem no ka no me ka cho say commander kasa kura di ono abedu 110 kura ono nso hwese bibia ebe ekoso kama Area police commander. Okay. Ibrahim esa ba hobio e anu ama e video said ya odi bi aboye ya why na e esa ba hobio ansani asori Akuma FM 87.9 Kumasi. Yes, anu ye minua Ibrahim Abubakar na